Nā ia nei kia tahuria ke tātou ki te wāhanga o te Hoka Ki Te Matatini. Ko te wāhanga e tiro ake ana ki Ngā Kapa e whakarite ana mo te whakataetae nui tai oreore o te ao Māori ara te Matatini. E te kaumāwaru rā e toe ana kia whakaeke atu te ao Māori ki runga o here taunga ki reira pakangai kia kitea ko wai te kapatoa o te ao. Hei roto i au warangi ka whakaatuhia e mātai o Te Karere i tētahi kapa o Iarohe ka whakataetai atu. I tēnei rā ka hoka atu te manu ki a Hitreiria o tirā ki te whaitua nui o Poipiripi, ko Ngā Manu Waiata te kapa i toa i te whakataetai ārohe o a Hitreiria. Me te mea no hoki i te hekenga atu o te kapa o te Kuraroa, kua riro mā Ngā Manu Waiata anake te mana o tō rātau rohe, hei kawe mai ki Aotearoa. I whānau mai a Ngā Manu Waiata i te tau ko tahi mano iwarau iwa te kaumāwhā. Ko te kapa nei, te pēpi a Joe me Shade Maru. Ko ngā pautoko manua, kei ro te kapa nei, mai ngā koko ngā ewha o Wikitoria, kia harea mai ki tētahi piko ko Poipiripi. Mai ngā iwi o te motu, ngā hau e whā, i whānau mai ko nei hoki. Wetahi o ngā whānau, kua tawhiti mai, tētahi haora, kia hare mai ki konei ki tēnei taha o te taiapa o Poipiripi, wetahi atu kei roto i te taone nui, wetahi atu e rua haora hoki, kia harea mai, he nui te utu, kia harea mai ki tēnei prakitihi. He te nunu nui te utu, kia hoki atu mātou ki te Matatini, ko te rima rau, aroha mai ko te rima te kaurau, mō ngā wakarererangi, mo te marae, e moi ana mātou i reira, me ngā wakamau, me te horo hoki, kare mātou he marae. He iti noi o ngā rauimi ki konei, ka kawareo atu ki te kaumātua, ki ngā hoa, ki ngā whanaunga no te kainga, kia awhi mai, kia tautoko mai, mo he tituana ngā waiata, kare mātou he kohanga, he kura kaupapa, he kura tini me te whare wānanga. Ko te pūtake o ngā mahi ko te reo. So, kia mātou nei, kia ora ai tā tātou reo rangatira, kei roto te awatanga o te kapahaka. Average, I think we're looking at, or the minimum, we should be looking at 60 grand to get us home. 60k. And how's that going? Good, really good. A lot of hard mahi, fundraising every weekend we're doing something, so it's good. And there's more to come. Tēnō harikua, tēnō hareruia hoki. Ko te whakaro nui o ngā mema, te awhi, te tautoko, kia hui hui tātou, koe nā te āhuatanga hoki o te kapahaka, kia hui mai te iwi Māori konei. A lot of hard work though, we've still got a bit to go, but yeah, we'll get there.